Sada svako ko se bude subscribe-ovao na moj kanal, neke od narednih klipova dobit će pozdrav. I boj svima, ja sam Remo i u današnjem klipu radimo reakciju na YouTube Rewind 2017. Pa hajde da počnemo, vidimo kako je bila ta 2017. Welcome back to YouTube Rewind. We've got two special guests with us. Okay, Layla and Liza, tell me about 2017. Pa sad ubacili čak i Vajdere da umru to. Nisam znao da ubacili Vajdere. Idemo kog još ima. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo, que le enseñes a mi boca tus lugares. Marshmallow i Benel's Gaming, jedan od mojih omiljenih subscribera, youtubera. Tako da, znači Disposito ubacili isto, pa malo kad je pesma ima 4,5 milijarde pregleda. Fidget spinneri, kako ništa bez njih. A tu je KSI! Idemo šta on sa spremao. Nobody pray for me. It been a day for me. Yeah, yeah. A bilo bi fora kad drži već ovaj spinner i da ne udari baš tu deo, a ne udari onaj gore. Sit down. Be humble. Sit down. Be humble. Sit down. Sit down. Memes, naravno, ništa bez memovi. Singing like your love was handmade for somebody like me. Maybe crazy, don't mind me. Say coming now for my love. Ček ubacili i slime. Ja nisam baš i ubacili to toliko popularno, baš ti slime nešto. With your body, come now, follow my lead. Come now, follow my love with the shape of you. Come now, follow my lead. I'm in love with your body. Yeah, yeah. Klasičan meme, naravno. Kao iz Katy Perry. Da li beše Katy Perry bila pesma? Sada kako se beše zove, da, uzeto možda i to. Koliko odobno prililo kao krv indi i ono kao baš dobro prema. Ovo su vi bre, ili neki tri Cash Me Outside, Harlem Shake, možda ima i Deb negdje. Aha, evo ga, Deb ovdje. Deb. Much of the Houston area still is in a state of disrepair. Received reports of an explosion. Mexico గత 100 నెలలోనే అత్యంత తీవ్రతతో
Ovo baš lepo što su bacili ovo što bili zainteresovani se po svetu ono što se dešava. To je mnogo lepo što bacili. Da se vidi po svete što je bilo. Time, but we've been through very difficult times before. So many brothers and sisters that have come to help. The community rallying to show its support. Junto con voluntarios, se organizaron para retirar los escombros. Long lines are now wrapping around one of the blood banks. And that are doing all they can and are helping. Vivre ensemble, c'est bien. Mais construire ensemble, c'est encore mieux. This is a moment where we stand up for one another. Koliko ovo cool sa fidget spinner kao disk ono za DJ-eve. Baš cool. I kako bez drame sa Logana Paula i Jake Paul. Ništa bez njih dvoje. Cijeli live, floor iz lava, vete. I jeba. I'm coffee. Mezdo hot, ne zabavljeni njegu bacili. I da ti go skra, pa 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 pa. Skibidu pa pa. Što je napisalo? Ja mi smisao da piše pranking. Da piše planking. Sorry, guys. Looks like you were interrupted there. You were about to tell me about 2017? It was good. Okay. Ne, mogu da vam napravim ovaj YouTube Rewind. Nije bilo loše, ovo ima sad 70 miliona pregleda, ima 2 miliona lajka i milion dislajka, a onaj prošli iz 2016. Ima skoro 210 miliona pregleda, 3 miliona lajka i 500.000 dislajka, bukvalno ovaj više hejtovali nego onaj prošli. Bar već kad stavljaju sve youtubere ovo sa sveta što ne stavljaju naši sa Balkana, meni to nikad nije bilo jasno. Bolje i njih te staviš, to barem neko od njih da budu tu, ne svi ovi ostali. Tako da, ljudi, nadam se da ste uživali u ovoj reakciji, ostavite like, share i subscribe, mi se vidimo u sljedećem klipu i boj!